babo ingcwele yasibingelela isihlalo sokukhosi sezulu eziphambazo. Amen. Ngelela amakhosi abefundisa abavangeli bashumayela bakhokheli lebandla lonke elingcwele phambi kwesihlalo sokukhosi ngegama lenkosi uNyazi. Amen. Nkosi yamakhosi ume ingane encane phambi kwakho wena owasezulwini ngaphambi kwamakhosi ezizwe nabefundisi nabavangeli lebandla lonke elingcwele uminga nencane Nkosi. Kodwa-ke ngiyacela ezulwini ukuthi Nkosi umuntu othunyiwe kusuke kukhona umyalezo akaphathisweyo. Cela Nkosi ukhulume wena njengoba uhlezi lapho endaweni yakho engcwele. Kuwuphi lo mhlaba Nkosi ovele emakhumbini umane umhlaba uze kuwe. Futhi Nkosi ufuna wena. Amen. Yena ubani bangakhuluma ebandleni elizoleka ngalo. Nkosi yamakhosi Shembe wasezulwini ididi ney'nkulungwane zabantu bengazilandi ngoba zizwa iphunga lakho. Leli phunga elibuya wedwa leli lapha akekho nalo lephunga. Amen. Futhi akekho Nkosi olendawo enjengalana ngoba leli bandla ibandla lasezulwini. Amen. Akhona amabandla emhlabeni maningi amanye makhulu amanye avela ngale kwamanye amazwe afika nemininingwane yawo ayenze kuthiwe imanga kaThixo. Kodwa khuluma ngendaba zasemhlabeni ezenziwe emhlabeni zimvuthe cishe lokhu kwakho Nkosi ngoba awekho amadoda ahlangana akhala umthethosisekelo nahlangana abuka ukuthi khona ibandla elihle kufanele akhiwe awekho. Kodwa le ndaba ehlezulwini iphelele. Amen. Yikho amakhosi ezizwe edela ubukhosi bawo azoma phambi kwakho ngoba ekubona ukuthi uvele ezulwini. Amen. Bafowethu le ndaba esilandelayo ivele ezulwini. Amen. Futhi ayikho enye khona. Akaboni Shembe. Amen. Ayikho indaba enye khona evele. Akho ibandla, alikho ibandla elikhona la emhlabeni elivele ezulwini lodwa yileli. Amen. Bengakhoshisa abantu emhlabeni ngoba akwazi ukukhoshisa. Lokugcina kungena nakithi esibona into engabonwa umuntu emhlabeni. Thina abanazathi sibona into emhlabeni engabonwa umuntu. Sibona inkinga sahlala nabantu abavele ezulwini. Akazome engqondweni zethu noma yami kuyagcwalana ukuthi uShembe sikenayo uShembe wasezulwini. Amen. Akazi kuyagcwala nini ukuthi uShembe sikenayo uShembe wasezulwini. Ngazi kuwe noma kuyagcwala kodwa lo sikenayo uShembe wasezulwini. Amen. Uthanda noma ungathandi kodwa lo sikenayo uShembe wasezulwini. Amen. Ngiyakhuluma yafisa ukuphinda lokho ngoba ongekho mthando wena futhi baningi ababengekho. Ngo-August Inkonzo iyakunika lo mbongo
kodwa ngiyazi maningi ababengekho kuyafika ukuthi ngiphinde lokhu ngisho. Lolu uNyazi umhlezi lapha uNyazi wasezulwini. Amen. Akekho kusemuyo khona. Ngoba abantu bakwazi ukukhanda izinto emhlabeni bengazama ukukhanda uma bekhanda. Kodwa lolu uNyazi umhlezi lapha wasezulwini. Amen. Abangaliwa ezulwini ngesikhathi besa bavele bahlala kibo. Akaboni nje. Amen. Namhlanje asamlandela. Ngiqinisa lethu abangcwele ngoba ngakusho lokhu uyaphinda ngoba kubalulekile ngisho. Izinto ezibalulekile kwa-Israyeli bephinda ngoba zazi umgogodla ukuthi abantu abezayo bazi ukuthi into phambi kwethu iyini. Uphakama wafikela ngoba bamkhuleka kodwa bebehamba okhalweni ukubona ukuthi ukwenza esikwenzayo siyesidideke ukuthi ubani uphambi kwethu. Kodwa singedideke noma silele noma sivuka noma sikokuhlakanipha okungakanani kodwa kungagudli kuye la sesihlalo sobukhosi ngoba kuyebonakala. Okubuhlungu makwonakala ngoba kubonakala kuwe nasenzalweni yakho kubonakala nakokhokho bakho noma kade behlele endaweni enhle kodwa kuthiwa bakhishwe namhlanje ngoba inzalo yenu ukuthi yenzani lapho khona sisezulwini la sikhona. Bafowethu sisezulwini ngempela. Le ndaba engiyixoxayo ke ngikhuluma ngoNyazi oluphambi kwethu. Ngikulela nkosikazi wakithi omncane wathi maye esibhedlela basekhaba mnikeza idate yokuthi uzawehlinzwa esibhedlela eMaritzburg eGrace. Lokho ngikhuluma bakwazi abezweni. Ngikhuluma ngesambulo esavele ezweni lakithi ngoNyazi ongakahlali esikaleni. Ngikhuluma ngiphinda lokhu ngenzela ukuthi wena mawunomqondo wokulungabazi uleshwa njenganalaba abathi behlezi phakathi komuzi kaNkulunkulu babakha izinto bafutha bathwala lutho ngemanje. Amen.
into yakhiwa lapho Shembe yedwa. Uqala nje kwakha uqalishwa eliyomlandela ngezizukulwane zakho. Mawuqala ukwakha kule bandla akwakhona utho lo. Kodwa sonke sibheke esihlabeni sokuthi kuthiwane ezulwini. Ngoba ngaleli sabatha lapho imikhosi yasezulu ithuli lalela. Yelo thuli lalela lalethu Shembe uthile emhlabeni. Siyabuka njengasiphi. Lezinto zethu ziyabhala ukuthi ibhala ukuthini. Kodwa kwathi eguleni kwakhe uma elele ebusuku inkosi uthingo uhambe ngapho kodwa bafuthi lwalo semakhazeni emoshwa umzimba walo ngakabele emhlabathini. Wabona besendlini nomkhokheli omdala wasemzimoya umalanga ogane kwakhoza. Wabona kungena othingo endlini, manje kungena othingo endlini base luthi khulana msana okhaya. Ngikhalela ngangako inkosi ngishile. Amen. Shembe wasezulu. Amen. Ngikhalela ngoba inkosi ngishile. Kodwa senyamala luthingo lapho manyamalala base kukhama uNyazi wezulu. Kodwa laqhamuka ngalwazi. Lwaziwa yilabo abathanda izinto. Lolona ngafanele. Kanti bayaliwa ezulwini. Amen. Kandaliwa. Uthi wathi manyamalalo uthi ngo base kuqhamuka uNyazi wezulu. Lapho maliqhamuka uthi ngaze ngithe inhliziyo yami hawu kusho ukuthi yona le nkosi uthi ngothishiwe. Uthi ayisekunkokeli yafika mama yamelula. Uthi inhliziyo yami ngithi hawu nkosi yami hawani mfana umkhokheli lenkosi eshiwe uthingo esaloni isiyamelula yena egula ukuthi kusezophila ngami ngine yaseGrace. Kanti lasuku uNyazi uzakuwela sekumbamba lamelula. Amen. Ngikhuluma ngomama Nazareth. Amen. Ngomama uNyazi lamelula. Uthi ngajabule inhliziyo yami ngoba ngakhona ukuthi sengiphilile. Amen. Uthi lwaselunyamala. Mayixoxa le ndaba angamule bakhozi. Uthi mayixoxa le ndaba ngokune date yaseGrace nayo okwenziwa khona i-operation. Kodwa uthi mayixoxa le ndaba ngithi hawana enhlanhla inkosi ezohlala esihlalweni sikuphilisile. Amen. Oh. Kepha nasi date ayiluthi date uma ukholwa ilakhona. Shembe akaphushwa kodwa Shembe yabona. Shembe akaphushwa kodwa yabona. Ngoba uShembe silela uNyazi yahlezi lapha usemhlabeni wonke. Amen. Lalo ezakhona izikazalo lwazehlele ezulwini. Amen. Waseyithuma ukuthi angiye ngiyokhuluma ngalolu limi lokho akasezuluye eGrace. Wakukholwa lokho ngafika ngisho njalo. Babuza ukuthi hawu yini kwenzenjani umuntu egule nesifo esimele sikanti asekuthi hayi ukuthi manje ngifuna umusa kodokotela abakhulu ama-specialist. Bathi hayi uyasilimaza la esimisa khona vele yiwo umehluko wakho phela uhulumeni angeshwa senze ngakho. Angikho uNyazi into ezulu. Amen. Nkosi yamakhosi ngelihleli lapho uThixo. Amen. Kodwa enhlizweni zabaliwayo namhlanje akuvumi. Hawu noma ngabe ngangithathe umngani wami wathi asihambe siyele ngabe sengiyile. Hawu bathatha kuze indoda khona lapha la sabekhokhele khona bethuke khona yathi hawu apha amakhosi. Kulapha sikhona bathi ashuthiswe emva kwalokho. Bathi kupha amakhosi sila ngokushemlandela amakhosi. Shemlandela amakhosi. Amen. Amakhosi abantu abakhulu ezizweni zabo ukudlula wonke umuntu okhona phakathi kwesizwe. Amen. Uma ekhona oyezama ukulinganisa nenkosi unehlo.
noma ezamwa nengondwanyana yokusethatha inkosi ngobunene inkosi ingaphezu kwabo bonke abantu phakathi kwesizwe kodwa nje ukhosi mawaze lokukhosi basezulwini akuvuma ukuthi lobo basezulwini amen kuphume yini nawo lokukhosi uthakubona basezulwini lokukhosi basezulwini bafowethu amen sengisho njalo ithe inkosi yamakhosi uNyazi wezulu uhlale esikaleni Lapho kuya lapho enyakatho lasengene emzini waselinda. Uma ngene emzini waselinda ahlala bangena kakhulu lapho bethuthuke. Wena ngekuthunyana ngamafoni makufuna Shembe ukuthi selena. Bathi manje sebengasayihluphe amadimoni ayedinga. Ekhaya sahla siso Shembe esiso uNyazi. Sasha sikho yasishisa. Bathi manje esejikala senzala umsindo wemoto sejikala bekhala ngeke zamadimoni ekhaya. Lithe liye ngalothi sabe maningi abekhala. Lithe liye leseduze kwami lithi hawu Shembe wasihlupha izibili wasikosha khona. Namhlanje masushisa la utasele. Ayikuze uNyazi. Ayabona Shembe. Ayikuze uNyazi ukuthi nje usushisa la utasele. Ngeke uNyazi lezulu lezimasekhuphuke. Ngesikhathi amadimoni ekhalela ehlelezela kilo kanje. Akabona Shembe. Amen. Kodwa labasezulwini silandela indaba enkulu asathi sakwenze njani. Lokho asazi ukuthi inhliziyo zethu sizozenza kanjani. Sinamathelekelelo. Bekungasifanele ngabe khona indaba ezimqoka kithi. Ngaphandle kwale ndaba ephambili. Ngoba yiyo yodwa ezifuna abantu abanayo isodwa sinayo. Amen. Bekufanele ngemizuzu nesithathu yebo singabantu basemhlabeni. Kodwa umzuzu nekhathi bekufanele siyadlinza ngale ndaba esibekwe kiyo. Sibuza lemibuzo kakhulu thina esidotshiwe ukuthi mayazidotshiwe nje ingempela yini okuthiwa siyenze. Yebo siyazi masazi sizalelela sakhulela la kuleli bandla kodwa kuthiwa senzeni ngoba umuntu onika umsebenzi mayingawenzi yalahle. Elahlelo akawenzanga umsebenzi walethe umuntu awenze. Kwenzeka umuntu mayithunyiwe lo msebenzi okuthiwa awenze engawenzi enze umuntu. Ngelinye ilanga kwaJuda. Angithi ekudabukeni komhlaba ngokweBhayibheli. Abantu bokuqala bazala amadodana amabili. Kayini noAbel. Baba nikumsibanika umsebenzi ehlukene. Umlimi omunye. Omunye umfuyi. Ngoba wayeseduze uNkulunkulu nabantu ngaleso sikhathi kodwa sebehlukene naye ngenxa yakona ngokubona kuyamhlukanisa umuntu noNkulunkulu. Ebengakuhle bafowethu ngoba wonke umuntu nomuntu yathi inkosi isiqu sesibili akekho ongazehle khona mayezulwini mayehleli phansi azi ukuthi ngezulwini uvele sezulwini. Kodwa futhi uma umuntu engayezulwini uyazi ehleli khona mina uNkulunkulu. Ngoba usukazi umuntu uhamba kanjani. Lenhliziyo yakhe futhi inamathisele phi isukazi. Ngiyalibona ngoba ukhulumela nje kanti ngikhuluma yonke into kakuhle. Wasemhlabeni. Inhliziyo yami ayigcilile kikho. Mangisuka ngihlukana nawe izothi zenze ukuthi lokhuluma. Sekujwayele ukukhuluma lenisona. Noma uyigadi lokukhuluma. Akusebenzi ukugada ubebanje. Ukugada lokukhuluma kusebenza lutho. Lethi indaba enkulu lephambi kwethu ukuthi sithini ngayo. Amen. Savuma
ephethe sakhe nomunye ephethe sakhe. Khayina usinikelo wakhe phambi kaThixo ngaphandle kokunaka. Jehova kaNana nikelo kodwa abela sekhetha ezinonileyo ebona ikhathela lento efanele kuThixo. uJehova wawunaka umnikelo kaAbel. Kwasukuthi isidumo ngasesona isikhathi wasoka umfowabo. Umsokela umbulala ngoba emukelo wesijahulu ngomnikelo wakhe naye kade hamso wakhe. Futhi akakhulele utho ngaye. Wayesumnikelo wakhe naloso wakhe kodwa ngokunganaki awanaka umnikelo wakhe. Ngazi kasilani sinakile umnikelo wethu. Nokuthi siyathandazela yini. Ngoba lapha ekhaya indaba yakhona uma unikelo ulandele umnikelo wakho ngenhliziyo ukhulekele. Ngoba uma uyaShembe uyaphambi kaNkulunkulu uqobo. Amen. Akabonge umthembu wasezulwini. Amen. Hayi bafowethu. Wasonga azagcina embulalela nje ukuthi unakiwe umnikelo wakhe kuThixo. Ozombulala wamgqiba ende wathi ngiyabona ke waqama ngikusekhululekile. Kodwa engakhululekile. Ngoba ekupheleni kosuku siyabuzwa manje uphi umfowethu ubedelela noma ebuzo. Umuntu onedimoni vele yadelela. Yadelela umuntu onedimoni ukhuluma noma yini noma ngasiphi isikhathi nasendaweni enjani uyakhuluma umuntu onedimoni. Akunandaba idimoni ukuthi niwele izingubo engiyifakile zokufundisa. Uyangena nje noma kuphi. Uyangena noma kuphi. Kodwa lapha ekhaya umuntu uma eseshubukile alolunini lwakhe la ekhaya. Kala delela amaNazaretha. Abantu abangcwele. Kala delele bona. Uzodlula lapho. Akukhulume noma yini. Lapho. Shembe yedwa sikunaye. Amen. Akekho umuntu. Amadoda akade ekhanda la. Yonke into ayikhandayo ephumelele. Asazokhanda nakusasa. Mhlawumbe seqalile ukukhanda nje, ngoyakhanda. Kodwa aphumelele. Akathi yenza kungafundwa phakade kwakhandwa akulungi. Ngoba lento yasezulwini drive umnikaziyo yedwa. Okwethu kuphula silalele ukuthi manje uthathekweni. Hawu Nkosi yami. Ngakuthixo ekhathi ekokela amakhosi ezethe zothobala mhlambe kanje phambi kaThixo kuphelele kanjalo. Thixo segcoba befundisa abaningi kangaka inhloso ukuthi nje bame phambi kwakhe. Asiboni. Ngelinye ilanga ngangekho ngalelanga. Ilanga ngenalo kabili entabeni ehlakazi isithele isanda kufika kuleli banga. Akaboni Shembe. Amen. Kodwa mina ngiyizwa ukuthi iyakubuza inkosi yasezulwini isiqu sesibili sathi hawu ngiyamangala ukuthi ngihlezi noNkulunkulu kodwa ngicela lutho namakhosi awucela lutho uNkulunkulu. Abanikazi bezwe anicela nezwe lempho uNkulunkulu. Anicela nezwe lenu uNkulunkulu. Ilesivile isizwe befundisi yaxolisa boba bangiyingane encane. Kodwa uma sikhuluma njengasinobaba abathula amakhosi sithi uma lihlanganile siyingane asafike isikhathi ngoba ngesikhathi ifika indoda yasezulwini yafika kukubi kumnyama kodwa isithi ngase ngifikile abantu bami unyaka nonyaka kuzabe siqonzi phezu lezulu ifike shayiphelele enkanda lomlungu umlungu kulelizwe ogcina ngaselutho. Amen.
unyaka nonyaka zabe inkosi phezulu ezulwini ishaye phezulu kwekhanda lomuntu lokugcina ngaselutho umlungu ulelisi. Kusho umuntu wasezulwini umbuso yonke ngoba ibuye. Akaboni shebo sezulwini. Amen. Umbuso ibuye. Hawu bafowethu bangena zokuthi bangena la abantu abanjengabantu abathanda ushebe mazocela amavoti. Awukhosi amakhosi bayazi ukuthi ikhona indaba la. Abayishela ikhona. Futhi abayishela iphi abayilandeli kodwa nje bafuna ivoti. Hayi uzothatha umbuso bafowethu phambi kwethu. Becela umbuso ezulwini phambi kwethu sikhona owethu. Awucela uNkulunkulu tatatazela kuthiwa tatatazela ngalelo langa phezu abamhlangano tatatazela kathi hayi asambeni senkosini siyocela akulunga akuzange kulunga ngoba bathi mabethi ngqi kusho njalo inkulumo ishilo ngathi ngangena bathi mabethi ngqi kasuke ezulwini wathayiphi ngonyana ingonyana zocela izwela ingonyana. Zavuma angifuni ungena kulelo page ngoba khona into eyabe siyengeza lelo zwi. Kodwa manje amaphosana afikile ayeza la afuna ukuzala. Ngoba kuyavumeka izolo lamakhosi ikhona uNkulunkulu. Amen. Ngena bafowethu ukucelwa la ekhaya abantu bezocela amandla. Ngoba bazi amandla khona. Yebo abanye basuke halela amavoti. Uthu manje ushebe ngakamnikeza amavoti hayi. Zocela umbuso. Sibe namakhosi ethu. Ayikho lesingayisho. Ikhona. Uma uyiqiniso bafowethu ukuthi ikhona lesingayisho, ngiyacela sikhulume ngakho phela. Uma ikhona kodwa, uma uyiqiniso ukuthi khona esingayisho ihambe esihlalweni sobukhosi uthi umnikazi olokufamba izwe ngase lehlile ezulwini izwe aluthatha lemamisile noluthatha emabhunwini usumnikazi wombuso usumnikazi wezinto zonke ekwazi ukukhanda nezingekho zibekho. Yababazi umuntu wasezulwini hawu kodwa hawu bawulalana kakhulu abantu abamnyama ngesikhathi sokufanele isuke emabhunwini. Akuyindaba exoxa manje indaba kaShembe uShembe akafakele induku bafowethu. Amen. Hayi sizwa ziba lapha esathini lasanda ngoShembe kuyothuma induku iphuthume insizwa yakube ifakele usikhubekile. Shembe akafakele induku. Shembe yalwe. Yikho noma ngabe uhlakaniphela ngana nokuhlamba kwabo bekwenza ngaShembe usukudubile into yakho. Noma ngakhona sibona ngathi khona yedwa ayise. Awu abantu abamnyama ngibona beyokulalana kakhulu uma umbuso usuka emabhunwini ozakile. Kodwa kuyobuye kuphele lekho kusho umnikazi wezulu nomhlaba ophethe izinto zonke esandleni. Amen. Nangu usekho lapha phambili. Amen. Kodwa uwume bothatha abantu abamnyamizwe balubuza. Kodwa ngoba balubuza ngendlela ekubuza ngayo bezizwe besekhulu uNkulunkulu babuse isikhathi esifutshane abephuza. Awuthi siyazazi abadali kwathu alothu masuka la yethu
bakwazi abantu abadala lo bakwazi kwathabe kumasuka lapha kephi sasi kodwa iphunga elilayikhaya lilokusiza izinto zonke. Ushembe esihleli naye akathanda amaNazaretha, kenze wathanda amaNazaretha. Uyasho kwethathabu indima esithi uyasithanda. Ngoba uthanda uShembe uyungene ezweni noma kanjani makuphelile insuku zakho. Amen. Kodwa futhi mawaphambana noShembe indaba yakho iphelile. Ayikho into yakho. Ma ungabazi Shembe into yakho ayikho. Ngoba uShembe abangajaza ngoba uShembe wasezweni. Yilokhu-ke uma sefikile lo landela izizwe angifuni ukusho bayazi ubaba ukuthi kwathi ma lo mbuso lo usophelile konja kwaphela sema lo mbuso wathi ma phela uyapi kodwa ngone yasendela lento asazi bengibuza wonkazi obaba abefundisi akukhona bengakhuluma obaba abefundisi abebengakhuluma abefundisi bese awusihleli namakhosi laba abantu abahleli phambi kwaJehova umbuso akabeyishela amen imbuso yawo imbuso lehleli phambi kwaJehova angaze ingqondweni zethu nasengqondweni zomhlaba ukuthi kuthini kodwa lokho sethi ukuthi umbuso bevuma umbuso wasezulwini amen akufanele ngabe sina ngelinye ilanga isipho sesibili sithi ukuhlupheka kimi maNazaretha kade kwaphela kodwa sekusele engqondweni zenu kodwa kade khona kwaphela lento awayiyo amaSulumane nina ngabe sebeyiyo kudala ikhona into esiyazi kahle bafowethu nofikayo laleli bandiyazi ukuthi amandiya ayilento ayiyo nje ngoba athatha isibusiso sethu amen awusiyakwazi ungakwazi ngakho angenge athatha isibusiso yena ngikhathi mangena endaweni zabo kufuna ukuphuthizela inhliziyo yami yonakala ngoba asebenza ngesibusiso sethu inhliziyo yakhe kakhulu asheshe wabona uDawo uthi lo ofika phakathi kwethu Ufile siyazi ukuthi amandla yakhe indaba yayo yasukana uthi umuntu wasezwini vele ezwini kubo ngibuzile mangisuke ezwini hawo mangithunya abantu abahlupheke kangaka ngizofika ngamukeni akusizo siyathi khona lena amen amen abiqinisa ukuthi uShembe khona lesicela inkomo nje ngembuzi namakhosikazi amaningi nemoto nemali mina nawe akukho ngaphezulu kwalokho
ukhona le umbuso lesona kodwa asubone kodwa umbuso lesona njengoba bonke abantu abafuna ukubusa basondeleze kuleso sihlalo bezothi sicela usipha manje bangisho Nkosi bangisho kade leningi mawuba ngisho la yethola lutho ngeke bethole lutho mawuba ngisho ngibuzile ukuthi laba bantu engiphuma kibo njengoba besihluphekile benje ngizofika ngibanikele ubuzwa ngathi uthi kuthiwe ekhaya la ngisuka khona limani kuthiwe ekhaya la ngisuka limani uma lima ngizolisa mina imvula ngesikhathi sayo yokuqala neyokugcina bese nikuvunayo bese bayini enonje izizwe zonke bakhona bazwe kuyisona necala ungamlalela umuntu ovele ezibini ekhulumiswi elodwa angiphathi mayaphinda kuyicala singakhululeka amasithanda sibeleleke amasithanda kodwa sibeleleke nesono ubuhlungu umuntu mangabe ehamba nesono kodwa aqhubeka khululeka hleka gegetheka beyonke into ahamba nesono bese kuthi umuntu manje nesono asivume noma abuzonele lesiko umuntu wesivume isono ngoba uma kuleli bandla ngihlezi angithethelelwe izono zami vele ngizoba nenkinga ngoba isono samlangela khona sigena nami siphuma nami ngishumayele naso konke ngiwenze naso ngoba ngisivumile kunokusivuma ngiyaqhubeka ngenze ezinye izono phambi kaThixo oyezulwini nomthetheleli wazi izono bafethu uthi imani uma nilima isivuno engizosenza yini enizakondla izizwe zonke ngaso kusho umuntu wasezulwini vele ezulwini akagcina ngokukhuluma lokho baze bagcizelele ekupheleni kwalo mthandazo tabathi igedla ulimi uzophila na amen ekupheleni kwalo mthandazo tabathi igedla ulimi uzophila na amen baze babuzizwe zwile eseliwa nomthwalo wesibusiso akazosinika thina lathi izihawu lomthwalo Shembe wezwethulethi labantu ongithumele bobe sengatshelile abavuma ukulima kuba ngathi abantu babonayo nje abathi ngibonela amandiya nje alimala phezulu lapho kwemfula endaweni kodwa wona wabuya kafika wazosho phakathi kwethu ukuthi isibusiso senunge sengisinike amandiya bayazi abadala ukuthi amandiya kade ehluphe kanjani lelizwe lonke amaphandle lawa aseduze kwamadolobha bebethwala ikhumba begqoke lokhu akugqoka kwabo okunelinye igama bethwala ikhumba besebeluka bethwala ikhumba bethengisela emzini abantu ezikhumba namhlanje bayini ngesibusi ngelinye ngabafethu inkulumo ithi udriver wenkosi ila wabaphose enkosini wabuza ukuthi Nkosi yamakhosi kwelesibusiso sethu esahamba sayemandiyeni singekuwe na lathi izulu ubathaphe laqalwa isiqu sesibili ngokuthi athi uqaliswa yilokho umnganami ubabeke ungihluphe baba ngoba hlupheke ngalo mangicabanga lokho ukuthi isibusiso sethu saya emandiyeni yayisithi inkosi singabuya ngelanga eliphezulu bakhona bangcwele amen isibusiso senu singabuya ngelanga eliphezulu baza khumbula baba bakhona sathi kuvula lo muzi sale sahlangana oqeda kuvula ngelo muzi sale sahlangana emva kokusuka emzini
omdala esisuka kuona sale sahlangana la sithi sihlangabeza lokho awu kwenzeka ngale ndlela lokwenzeka lezinto kwalula nje noma ukubheka futhi awuzayiwe esikalweni ubuzwe ukuthi singenze njani kodwa kwaqanywa sisaza kuqhubeka zonakala izinto bafowethu uma siyicamanga thina zonke izinto siyicamanga kodwa bese siyoziphasisa endaweni efanele esikalweni sokuthi ukuthi kulungile siyacamanga njengengane baba ukwenza kanje kodwa asazi uma kulungile izwi elizovela ezulwini lizobe seliqondisa amen haleluya amen Nkosi siyacela Nkosi nabafowethu esiqoqokanye nabo befundisi esibasha nabo endimeni yokufundisa sicela umoya wokufundisa abadala abangazake bemlathi kuphela abefundisa abadala ababefisa ukumfela uShembe siyacela lo moya Nkosi ube phezu kwethu ngoba ikinto esinayo mangeke uShembe phakathi amen asinalutho ngaba silutho amakhanda amaningi bafowethu ngaba wekho ukwalesa simangalisa sesihlale ezulise amakhanda engiwabona amaningi ngaba wekho ngikonsila ngani yena nganga thuthula kuvuleke ukuthi angikhethe ukukhuluma ngakho le ndaba engithi sake sazama kodwa hayi nokone business akathatha kanakho siye Nkosini umuzi wawusaqeda kuvulwa umuzi bakuvulwa kwabekhona lo muzi ngesikhathi uvulwa sakhayisa amakhandlela sozungeza akhanya kwathiwa yasha yini iphela akhanya amakhandlela akhanya njengento enkulu emhlabeni vele kwakuyinto enkulu uvula lo muzi igebengu nazo ibona ngathi ngalesana qala isigebengu salungana lo muzi wasezulwini kakhulu amen zaphatanisa masukubukayo ababayiko ngaba sikavuthwana isikhathi kobaba sihlezi namakhosi ethu ukuthi sifune ezulwini ukuthi olisibusiso sethu singabuya kanjani mandiye size lithi thina abantu esasuka ezulwini siza kithi kodwa futhi ngeke kusize uma singakazokwenza bakasifela ngentathe emangalisayo sihlezi nabanikazi bethu yabona lamakhosi ngeke hlezi kanje monga wadrang kwaye mhlawumbe ngifuna ngi4 hectares ngoba amandla wena ngiyakutshela khona ngawo lophezulu ngawuthola mina lapha ekatsho njalo ngoba sihlezi nembuso akakwengishelwe yasho njalo ke le ndaba bafowethu angazi noma sibuka kanjani ngiyasitshela wesizinto zonke enkulu esizaziyo akinamanje silindele ukuyocela into esiyocela le kodwa yakhona into esiyicela ngokuhlangana sikhuluma abobaba amakhosi phambi kwethu belandela obaba befundisa phambi kwamakhosi siyocela ukuthi sicela lokho esicela ngezwi lethu sisona akabongishe amen kodwa laba sezulwini Shembe sihamba nawo Shembe wasezulwini amen Shembe omelizwe mhlawumbe kungenzeka kube yishwaleni ukuhlala nabantu basezulwini uma sokugcina singabonanga kahle ukuthi sihleli nabantu basezulwini kodwa kuyinhlanhla uma sizobona amehlo ezavuleka sibone sihleli nabantu basezulwini ngoba nathi izwi lapha ekhaya noma ngawuzwa ngathi ayinoba Shembe okunaka kodwa kancobona ngakho ngokushona kancobona lokho akakhuluma ngakho kunaka ngokushemba mayikhuluma la kuyalalela ezulwini ukuthi bafowethu nothathe wethu lo Shembe esihamba naye uShembe wasezulwini ngempela amen yakhumbula ukuthi ngelinanga kwalototi inkomo zakithi kwalototi lapha enkulu endini zakuseyithotshiwe kuhamba isikhathi esifishane ingela masela lafaka umhlanga la
kanti ngala amasela ayangidliza ngoba sanda thatha lezi zakithi ingazilutho kwamambele. Lawa ngisho nje phambi kwesihlalo sobukhosi mawukhona ngikwazi. Yaxwayisa kwafowethu uma kukhona icala nesono naso ungazami ukuzifika ngalo bhoko. Ingozi enkulu ukuzama ukuvika isono naso ngalo bhoko. Lapho ekhaya uma ngecala yavuka. Ngoba vele mangihleli nami kanti angithethelele izono zami ngihleli nenkinga. Uzovuka phakathi kwenu bese zivela ukuthi hayi lunenkinga. Akekho lokho kukhona. Ngoba lokho kukhona ukuthula. Sibuyele abadoda ukuthi siphele emhlabeni ukuthula kaShembe ezolonke. Amen. Akabuyithele. Amen. Asante salozini. Kodwa ngathi ngiphume endlini kanginake lutho ngangazi lutho phela. Mamhlawumbe kulelo muntu uyalaka nathi mhlawumbe kahle khona wenzana. Ngiphume endlini anginake lutho. Ikuthe bafowethu beyansini ephambi kwakho. Isishilo 4 meters. Mangiqala indawo yayo 3 meters kusuka kimi. Kulele ke ngithangalela. Esifamba esikhulu arwa. Ngokuphuma ngaphumela ngokunyakaza. Ngabiza lesi simangalisi. Amen. Akabonge Shembe. Amen. Ngabiza lesi simangalisi. Wakathe dumula ngase ngibize sona. Amen. Yatubula insizwa. Yise bangele efushana ngabaza abangakithi. Babazokuthole. Yatubula. Ngesikhathi itubula ibiza lesisimangaliso. Kukhona lamandla kakhulu owangibamba la okhalweni ngapha nangapha amaqondana ezinto. Uyabona ukuthi ngingane encane. Engeke yenze lutho uma isisandeni sakhe. Wayibambe ndaba. Wadubula yise bangele efushana kozwa yena. Ngingena ngisho umkhuzulo wenhlanzeko. Akabone Mshembe wasezulu. Wathezekile. Ukudubula kwangiyeka nami. Awuzange ngifike umntwana uthi umbheke ukuthi manje kwembambile. Waduma angazi ibangele nganani. Phela bengimele bengamisiwe isibindi.
kodwa bengime ngoba ngibanje inhlanzi nami ivika kanjeni ngingathiyezani ngesandla kodwa ngayathanda namuntu sha ngale Nkosi ehlezi amen ngoba le Nkosi ehlezi lapha uNkulunkulu amen Shembe wesizwini sishene nendaba enkulu emhlabeni asazi ukuthi lo sawenze njani masele ngake emhlabeni siyocela umbuso awasifanele nabantu abala noma sevala kodwa ngeke bebe hafu amaNazaretha noma sekuvala abasiwo hafu amaNazaretha iy'nkumbi zabantu zisele emakhaya akaleyo mshelo iy'nkumbi zabantu zisele emakhaya ngoba wena amaNazaretha uwafishile ngamabona umnika sathu wenzani kodwa siyakholwa uyazi ukuthi wafishe ngoba enzani siyakholwa ukuthi uyazi ofowethu la ekhaya izinto zonke zisuka khona ngoba sithele nomuntu wasezifeni ngiyamdonsa bafowethu ngiyamdonsa makuvuleka okunye kodwa ngiyafisa ukuthi ngidlule kule nkonzo kuyangifika ukuthi ngidlule kule nkonzo Sela sibuli iBhayibheli likahle. Yiyo umthandazo. Oyosana. Sela bafowethu ningifundele. Uthwelisi emthandazo lesabatha ngelivesi ka-27:29 emthandazo lesana. uNkulunkulu uyathokoza kakhulu abalugcinayo usuku lwesikhombisa. uNkulunkulu uyabathanda abagcina isabatha. Ligcineke nawe kanye nabendlu yakho bonke. Lapho bekuthene khona begcina isabatha akababheki ngamehlo akhe, ubabheka njengomakoti ehlonipha umyeni wakhe, kodwa abeke indlebe yakhe ukwamukela intokozo yokuhlabelela kwabamesabayo abagcina isabatha ngokufaneleyo, abahlolisisisayo ukuthi iluphi na usuku olwemiswa nguNkulunkulu ngeqiniso lwesabatha. Amen. Ngiyabonga mfowethu. Sesizini vele sifanele ukuthi siyathandwa kakhulu Thixo. Amen. Ngenxa yokucebisa abantu. Amen. Amen. Ngiyacela namanje ukuthi kakhulu omama njengabantu abaphatha umlilo emizini yamadoda abayisindisa imizi yamadoda namakhosazana ngoba nawo ayakhona lapho sibona abalekeleli omama nawo amakhosazana awalekelela ngomlilo ngesabatha uyingozi umlilo ngesabatha. Uma sithi sithandwa kahle kangaka singabe sisabhekwa nangamehlo okubhekwa ngawo makubhekwa thile ezulwini bese kodwa lizobonakala isabatha endlini kwakho nasendlini kwami siliqaphele. Amen. Ngelilanga ngiyathanda ukudlula kule nto omunye unkosikazi mina njengomuntu osuka emzimoya esizweni samakhulu esaphandwa uNkulunkulu. Amen. Amen. Wasithanda waze wabeka umuzi wasemzimoya ngesikhathi ubeka uthi
umnikazi walolu hambo uthi lo mzimba ubeka la kuzoba isivikelo ezizweni zonke esele akabonge Shembe lo mzimba ubeka la kuzoba isivikelo ezizweni zonke esele ngoba kuyoba kude ephakameni ngoba sifuna isidumo esosuka emhlabeni kothi masuka abawubalekela kulo muzi bayosinda akabonge Shembe kothi masuka lesi sidumo abawubalekela kulo muzi bayosinda wathi ngalelo langa noma ngaqhamuka suphuhle kweswane lona lengqondo liyazazi kodwa ningasixoshi uma ngalelo langa singena la ngoba kukhona impi enkulu leyo emhlabeni lento yethi mayilwa amathonsa okwehla njengamathonsa emvula phezulu zizawukhula ngawuhlala khona wathi kodwa ngeke angene ngeke ngene lizodlala akabonge Shembe wathi lo mzimba ubeka la ishindo senamaphiko amane yelizosiphula wathi umnikazi lo hamba asho njalo amadoda ayekhona ebuka le ndaba lo mzimba ubeka la ishindo senamaphiko amane ngekwazi ukusiphula akabonge Shembe khuluma ngomuzi kaThixo ababa mkhulu oselezimoya uthi sesindo salomuzi ngisho umuzi waseKhameli awungaphezulu kwawo lo muzi waseMkhayitheni awungaphezulu kwawo phela mana zengasida sePhakameni la ngasida sePhakameni ngoba yini inkosi ekhona inkosi ekhonini uNyazi wathi umnikazi walo ubeka lo muzi wathi kusebuhleni bokuphaka ngoba kusePhakameni yonke lento yenzeka la kusePhakameni ukuphakama kwasuka ngoba sekoniwe kwaprofetiwe ngakho angisangeni lokho kodwa ngilake ekuthela ukuthandwa kwaleli yalizwe eze kwathandwa inkosi yalo esiyaziyo umuzi wonke uyayazi inkosi yakwazondeshele inkosi uSimakatsheni inkosi yebumthanda Shembe njengamakhosi esinawo athanda Shembe akabonge Shembe sizwe ukusinda kwaleli yazwe kwagula yena efuna inyanga inkosi ethula yonke into awufundele incwadi awufundele ngizofunda wena yodwa incwadi yodwa sekuyesapha incwadi yodwa kaJohana eqala nayo khona lezi Kufanele ulizwi waye kuNkulunkulu
yena lo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu konke kwavela ngaye ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho konke okuvelileyo ukuphila kwakuye ukuphila kwakukhanya kwabantu ukukhanya ukhanya ebumnyameni kepha ubumnyama abukwamukelanga. Ngiyabonga le ndaba esikhona ekuqaleni wayekhona yethu Thixo noThixo khuluma ngento embili khuluma ngento eyodwa. Amen. Sithembe uNkulunkulu. Amen. Sithembe uNkulunkulu. Amen. Lezi ndaba zasezibili ziyahlupha ngoba sifika nesikhathi esingasekho. La ngabe ngikhuluma ngesabatha bafowethu uhamba nkosikazi omunye ulapha wasemzimoni wayokulandela emzimoyo zikaNkulunkulu wazahambe mhlawumbe engayikhethi Nkosi. Ngeke nje washo benephutha ungene la ubone usezulwini phuma ekhethile Nkosi. Kodwa akekho ongangena la bese phuma Nkosi engayikhethi. Ngoba lolu uNyazi liyakhetha. Uyazi yaseqoqa amandla umhlaba nje ukuthi iqondele kodwa khona lukhona. Khona sazi ngisabantu basemhlabeni. Lo mama mayihamba lapha phesheya sekunosuku lesithupha okusuku lwayizolo. Usuku lwesikhombisa namhlanje bafowethu. Izolo bekulesihlanu kwasemhlabeni kodwa usuku lesithupha izolo ngokaNkulunkulu. Amen. Usuku lwesikhombisa lo namhlanje. Uyabona udade ovele eNazaretha. Yena wazahamba emhlabeni. Engayikhetha Nkosi. Udade uthi wabona ethatha uhambo lwezulu wayazi ephumeni bakho ukuthi uyahamba ezulwini uthi wafika kunesibhalo esivalile mayifika la uthi hawu mayifika lesivalo sakho usazivuleka isivalo sakhona ngeke sisayithinta. Hawu masivuleka uthi hawu kanti izwe lengiphumela kulona akuyonyizwe izwe likhulu kangaka ngiphumela kini mayiphumela lapha udade ukuthi nangu uhlezi emnyango kodwa wavika umnyango bamnyathela abangenayo bamnyathela abaphumayo uthi yena nje uqale lapho ngayibabaza ukuthi hawu dade wethu uhlaleleni emnyango abantu abanyathele kangaka uthi wadaya into ezoyenza ngoba la ngibekwe inkosi yikho benginyathela abangenayo nabaphumayo kodwa ke ngingcono mina ukunalaba ulalele ungalalele lesilo uthi sasihamba ngathi sihambe emphoseni sesithela isililo sabantu ababekhala ngesililo engazange sizwe emhlabeni uthandaba abalahliwe ingcono noma ngiyathela abantu thatha wethu ngicele ukuthi ngizovuma isono kuwe ngicele inkosi ukuthi ngizovuma isono kuwe ngoba ngize ngafika la isono ngazivumile lo
Unyazi ngizomfamile samina wena uzovuna ngesono. Ngoba kufanele sivume ngoba ngabe sizokusho. Nenhlanhla umuntu othethelelwayo uNyazi izono zakhe zonke. Osenzele ukuthethelelena. Ngakuzili ngami kuzile nobaba bathethelele nobomkhulu nokhokho nabasekhaya komama bathethelele Nkosi. Amakhosi ezizwe zakithi bathethelele. Uthi wathi mangabe eselalele sasilo esikhulu angazange asizwe emhlabeni uthi wasekuqhamuka omunye wesifazane kwakelelo liyazo lakithi kweze gijima kuye wafika wathi ya wena usuzweleza abantu emhlabeni ufika ngakho kodwa la uceleva uthi waphinde udade wethu wathi hayi ngicelile Nkosi ukuthi ngicele ukuvuma isono kwabasemhlabeni. Wathi ushimame ufika nje ungathini ngase ngiminyaka engama40 bengasho lutho. Ufika nje usucela lokukhulunyela emhlabeni. Kazi mina nawe siyoba nayo inhlanhla mhla uNyazi umphambi bethu. Losho nasiqhamuka ukuthi aqhamuka umntanami uNyazi ngoba lumina ngathi. Amen. Bese baba ngale bakuzakile ukuthi lo ngimthethelela ngeke. Manje nini ikhanda uNyazi ukuthi cha angeke. Nawe ngeke. Manje nini ikhanda ukuthi akangeni akangeni ngeke. Cela usithande Nkosi yazi asithande. Kodwa akuweqele inhliziyo zethu zingakuthandi okuphambana nawe. Uthi wathi nawe leNkosi yeza uthi wasedadewethu uqaphele isabatha emhlabeni ungalokuthi ucishe lethu umlilo. Uthi washo njalo wathi uqaphele ungacishi umlilo lethi ngoba makuze bacishe inkosi ungacishile wena sekudedile lo ngazi ucishe ucishele ubala obuhlungu ngisho amasabatha owenze kahle ayacishwa makwale kuphule lonke. Uthi yes Nkosi ezulu umthathe ikhama amazinga iphethe njengebhakede lanto ngeyehloba uthi ayikhathe luhambe bangelide bese emgodini lakhala khona kuthule ukuthi khona lakhala khona abantu ababehlakanipheni njalo njengami na bakhala mhlawumbe akusekho sekuwo Shembe wedwa mhlawumbe uthi thule ukuthi khona emgodini uthi bephumela ukuthi sabatha ngababona sebephumela ngaphandle kuloya mgodi abanike umhobolozi wasithela le kodwa Nkosi mayithatha ishoba kuyacisha kuthule ukuthi nya uthi baphumela ngaphandle beshile bemnyama uthi balexebule ilonda zawo bezidla. Uthi kodwa labo abangacisha umlilo ngesabatha ababa ucishi nangale nabalahliwe kanti baphunyuzwa abantu ngesabatha nabantu belakhiwe baphunyuzwa ngesabatha. Bathala basezwini yikho indlela kuleyo ndawana esho kanjalo kodwa sikhele ushebo wasezwini futhi owesezwini. Umbhalo ofundwa konke kwavela ngaye. Amen. Amen. Sebeyaqala ukuthinta ba konke kwavela ngaye kodwa uqinisa lokhu ngapha kwamhlale phansi ukuthi lesihleli naye wasezulwini. Wayenze yonke lento ekhona emhlabeni engabatazi umhlaba nathi futhi esithula nawo sawutshela umhlaba ukuthi awubabazeke nathi. Wale leyo ukuthi bayabhaphathisa abantu olwandle kuvela izulu phezulu ezulwini losibona ngamehlo. Kwamele kunjalo. Kodwa wathi babhathisa abantu olwandle izulu lavuleka kade kuthiwa kodutshulwa. Ingelosi zabona ngamehlo. Akabonje. Leso simanga abasibona. Mama ngisesebuza ukuthi umbuso babona ukuthi isisimanga phela lesi. Umbuso wethu usekhona. Bebuza umuntu ophethe umbuso esandleni sekhona umbuso wethu. Wathi ukhona othubambele kancane. Akazathi njini. Ukhona othubambele kancane. Uthubambele kancane kuzophela khona manje. Ufumikazi wombuso. Amen. Lawe bantwana basezulwini uma uShembe evele ezulwini. Wayekasho uma eziwathumuzwa segospel. Athi uyayilanda into yakhe akayishiya kwaIsrael. Ilanga libalele linje. Sithule iswane sibheke
emidisi lasakhona khona ebese udilile intalathola ilanda namhlanje ilanda awusiyazi igospel iJerusalem lalomusa yalanda into yami ngayishiya eIsrael yadiliwe kodwa sathula isifana esibeka semidisi yadiliwe lento kwaphuma izulu libalele kwalombane talente zasiyahla phansi eyilande kokushaya ngoba losinayo akuyena umuntu wakulelizwe ukhethela inyama yakhe enzalweni kanhliziyo kuphela nakhona yonke leyo moya ingcwele okuvumayo ezulwini njalo fanele ngoba siphambi kweNyazi okufanele amen Nkosi yamakhosi ngithethele inkosi ngomntwana Nkosi kusisize la ngiyabuyisela esihlalweni sobukhosi Siyabonga amazwi amnandi zakhona Nkosi ngibusise. Sizoba inkosi yethu yamanje nesitayela sekhulu namashumi amathathu. Anti-mbeki socela umshumayeli wemali waseOmbe yasithola isitayela inkosi ngibusise.